Munia aqua bashonko ede eba too much GH so ebusia for ene day and grind aka and sabri me de ebesumo ewe yefide so na ebusia for ye ko ensem no enye nyame ene day wasane be wiase eni ebiemsu bi fo mienu bi na womoko bowra uncompleted building bi ewo eyetakrade bronia edin ede cancer rodo eswa nkebisa for ene day oba wari for 35-year-old woman enka ne mamienu ene nikunu ede enka enam ne mo ekese ko de sekan ede awowo mokunu mo ede moja aye nyankoma de nya ne se wo pesika ewo na brabo emu na nyame ncha de we fom yenu ne kopie ne so ewo uncompleted house mu a ene de ya police for ensa etimi aka mami na asemwe enchiremu ewo na anse ne beko ho kwa pon me kam se edwumeko eso ya se ma yedi tumede ebremo eyo chade herbal center ebusuafo eye bema yade emma yade empema gro akense na ba manfo ko 50 meters ebi ko 100 meters no nso betumi akobi bomodi anafa wo number no na frɛ wo ebi nso mo wo dansoman ene eye tamale arabi ha wo bia wo mo ewo anu edonti bomodi anafa wo number na frɛ wo na me ko ensem no emu enkyeremu ebusuafo according to eye report yi enkyeremu edi no mama no for quite some time now we are very depressed. A 35-year-old married woman and kodini kunu ene ne ma ebedi sikedu no we are very depressed. Na depression no emu no na say sika ni ho nyame mu ayeden a wokoba on to me van remefe no ane ne depression fare bantin wo konya na fofo mienu bia womo ene ni di nkomoto nfo se o ene kwan bebre wo ha wo pesika betimi afa so nyesika eye de bia na obebu koma bra ye tumaden afia no pa koso enum ansa na wanya bia kwa no esi ade wo adwuma do na wonimdi a wetime nyesika ntempa so a ehunhia kra so be stress wo nti futuo no wo de ema no no de se wo mo defe na dada na ma eye sikedro yi bi eto ni tim na sikedro no na de se de si won fa emra anata de ode eye ade disika no ene wo no ankasa ne kunu awo wale no ene ne mamienu awo mudi abeto de mema mienu Mike and Johnson na ebusuafo asem we nim se wo dru na mami rem ye neto wasem according to mame no de nam so awo ye nampo kwan ofa so de ne ma mienu yi mema mienu ne kunu ebepie mu ewo uncompleted building wa we for no ebeche no ene se wo dragi wo mo emomo sleeping powder wo mo dua ne muntu wo mo di wie na so o ma ye daisy te se woni ekuma wo mo hu de wo mo ye muntu mo aga so mo ni enu mo eso no no te so park wo mo go car mo a trede wo do mo kopie mo uncompleted building outskirts of area krona wo mo etimu no na nti ebuja form wodi wo mo ekoto owie no na se nyankoma de na se onye incantation bi bese na no ansana sikan wodi ba wo mo no wodi awo mo enti na se according to we smokers so mo koto no wodi mame water picture na asen uncompleted building mo na so wodina no so di kodan etwa na se na se incantation wo kan na no na nsem awodo no kan enti ebra bi fo no bedu na se wa chisikan ya enka ne ba wodi kan enka wodi kan di nkola na wu anso no de akọ okunu eso na enti na se wa chisikan wa kola no eso na wi fo no mema mienu ebepie no so na we mu de enka na enim se won so na nkom ti mo sumi sanse wo mo fa ndumbo ne enti wo magasa so wo nim de wo ye but we there wo meto so no wo mo amum yem hwo mo say yes boni bi say boni bi nti ayem hwehwe mu ano so mo chi maame no so ni muntu ye na adwen senka wakọ wi for de dada wo discover ma dada wona say wa fa nwedi wo mo ye ya so wo disika dada mnanti wo mo si da wo mo enye ana so mo timi ya fa police for be pie mu uncompleted building mu asabre ya me mo ekase wo mo nsa etimi aka maami ya wo mo na akopie mu wo mo akache na ni niam no wo mo se wo mo ehwehwe ne accomplices man na fo a wo mo tu ne fo bone se won ko di sa bone no wo mo pe wo check candidate nti obi wo information dia no won fa ndu nti sabre no mo ka se de oba no de akopie mu police fa akache na busuafo no de na me adum ti wo metimi rescue o mo adi akopie mu wo fie na sabre ensem gbe kwa de developing store Africa na ni so ate na enche emu nchire mu do ensem wo mu bia no ba beto dwa na ese yenso adi asomba ne niam na manfo
dwen wa mo ntase se ne se no hefa na ya bedru se wo man na mpo se nipa ye ti wiase mu ene se adwen bi se eti be ni betim wo ba wadefo wo agwade nya me wadom atimi ache wo ma mienu wo ti awade ase nya se wo ti ube bi na okunu so ti be onu okunu ele menya na ti awade ase na desa ho kira ba enye wo kwampo na ya aduso ni esi wo konso okunu e de ono so be kwa ba wo ma me no so betima ko betima ya adjustment bi betima abu abusemu ni nya ja nkola mienu obi de for kwampo te ho bo ne bra wo de mienu pe no okunu no wo se da bi da wo sike wo ni sika ho kira ba ntina se wa fa ho adwen se depression achi unti no wo do ma enu okunu e ko ji sike duro na no wo ji sika ni via enije be nko a enije be na wo benye wechire ana waje sika na wie na waye sije na wo na je se utumi to bibia wo cast na wo dan kesi ma wutimu no na wo ni kunu na wo ni hu ma ni bi me na be ma we ni aja na se okura aso ye ma te se amanfo dwe ho a wo mo enti asa sem we de emu do panti nkyere mu bi wo kyere bia no nya be to dwa na befo ye de be so mutimu mo mate ha na se ene bi kan na wo too much GH subscribe to your channel ye na biam no call your social media platforms so na ko follow your one say update bia ye betime posti honum bi ni aposti bi anti na say yeah social media platforms no Instagram na Twitter so too much GH _ Facebook so too much GH mo so fele me de abeso mo me de adena na ama obusu a nyame aduma ye be de ehia bi na makrabunya na mi hia mo bye bye.